habaye mu gitondo kare kare twumva ngo umuvandimwe wo mu murenge wa Kabazungu yiyahuye, umurenge wa Musanze, akagari ka Kabazungu, ngo yiyahuye. Ubwo turabyuka tuza gutabara, tugeze hano dusanga ari mu mugozi, ni guco twabibonye. Papa, mwabibonye gute mwebwe? Nanjye nkuko mugenzi wanje bivuze, tuye hano hirya mu murenge wa Shingiro. Twabyumvishe nk'inkuru, tuje kuhagera dusanga koko umuntu yiyahuye, nje ni na muramu wanje. Mwabyakira gute nk'abantu mu muryango? Byadutunguye cyane kuko ntabwo yari asanzwe afite ibibazo byatuma yiyahura. Bari babanye gute bo mu rugo, nta kintu muri gukeka? Nta makimbirane bari bafitanye. Murakeka ko yaba yiyahujwe n'iki? Abatuye hafi batubwira yuko yari yanyoye ku nzoga, akaba yari yasinze. Nibyo tuzi. Twe nyine ntabwo dutuye mu rugo umudugudu, dutuye hirya, ariko ubwo biradikiranyije. Ubwo rero twaje twumva inkuru ziri guhihikanya bavuga ko hari umuntu wiyahuye. Ubwo rero turavuga tuti ntabwo hakumva hano habaye ikibazo, reka tugende tuhagere. Nibwo tuje tugeze hano dusanga hari imbaga z'abantu, turebye ubwo murambo tubona guramanitse mu giti, nuko natwe tusa naho tubisanze aha ngaha. Twewe tubimenye buno mwaga amasaha, hari umuntu tugiye guhamba ku gacinyiro, bati hari abantu biyahuye, none tuturika tugereyo tureba ukuntu byagenze. Ariko twebwe tukavuga tuti none abo bantu basangiye bose bapfira umunsi gumwe. Nico ngico tuzi nta kindi. Ni urujijo. Abantu basangira bati twebwe tugiye twebwe turiyahura. Kandi bari gusangira si ikibazo. Amakuru tuyamenye umuntu bari gutunda imbabari hano adusobanurira ko abonye umuntu amanitse mu giti. Tuje kureba rero dusanga ni uwitwa Zinganya. Ongerejwe tubwire ni ibintu mwakiriye gute kumva umuntu yiyambura ubuzima? Nta kundi twabyakiriye, ni ukunyurwa uko twabonye, kuko nta kindi kintu natwe nta bundi bushobozi twashobora kubona. Ntago mukeke cyatumye yiyahura? Oya, ntacyo twamenya ko atari yatonganye niwe mu rugo, si nta n'uwo yari yavuganye nawe nabi. Ariko abantu bati muri uyu mudugudu hari n'undi wanyweye kiyoda, ubwo babaye babiri. Ubwo mwabimenye gute wanyweye kiyoda? Uwo nyweye kiyoda we bamujanye mu Ruhengeri. Ngo yanyoye inzoga arasinda, anywa kiyoda. Roketi. Ariko ngo bari bahoze basangira? Oya, nto bari gusangira. Ni uko ari mu kabari mwe. Iyi nkuru nibwo yaba ko abantu babiri biyahura mu mudugudu umwe, cyangwa se umwe akiyahura n'undi akaba ubu bivugwa ko ari mu bitaro arembye. Abantu urebye byabashobeye, ntago abantu baguye nko mu bintu twakwita agapipi mu Kinyarwanda. Hari ibintu hari Ikinyarwanda kivuga ngo umuntu yahuye n'inkuru cyangwa ibimuyobeye akumirwa. Ubu abantu twumiwe muri rusange. Yego. Ni amayobera kandi ntabwo ari ibyishimo, ni akababaro cyane kumva ngo abantu babiri biyahuriye rimwe mu mudugudu kandi bahoze bari no gusangira. Ni ikintu giteye urujijo mo gakeya. Ntabwo mukeke icyabiteye? Cyabiteye nta gikomere, nta n'uwo batonganye, nose ko ntawe batonganye kabisa. Ubundi hagakwiye gukora nk'ubukangurambaga mu mirenge, mu tugari, hakaza abantu babandi basanzwe bisana mutima, bakaja barasana aba bantu bari gutekereza kwiyaka ubuzima bwabo bwa buri munsi, bakabigisha, bakaja barategereza urupfu rukaza. Naho kuvuga ngo nk'ubuyobozi buzabitererana mu birebere,
kwa kundi k'akagoroba k'ababyeyi hagakora ikintu cyo kwigisha umuntu ko kwiyaka ubuzima ari bibi. numva ari umubyeyi wari ugiye ku bitaro bajanye nijoro, ubwo bari bagiye muri ayideri ku bitaro, bamanutse bari kuvuga bati umugabo Fabien yiyahuye. nje mbihindura nk'urwenya, ubwo nzamutse gake nsanga hano ni imbaga y'abantu bose, ubwo nanjye ndebye nsanga umurambo guramanitse, ubwo ni guco nabibonye. batari ko muri uyu mudugudu hiyahuye n'undi wanyweye ikiyoda, wowe byagenze gute? Uwo wanyweye ikiyoda nawe byabayeho, ariko ngaho bari kuvuga ngo bari gusangira bombi, abo biyahuye ngo hari aho bari bombi. Rero twagiye kubasanga he mu masaa saa 9, ubwo umuhungu niho yatashe, ageze mu rugo tujye kumva bari gutabaza ku muntu ngo anywe ikiyoda, ubwo twagizeyo, tugezeyo dusanga yanyweye ari sinzi ukuntu byitwaye, ariko yarakirimo iki, yarakigamba besi, ntabwo ari yakamuganjije. Yababwiraga se ko yayinywereye iki? Yavugaga ko ubwo mbese nje nahageze bagize bamujanye, ubwo bahita bamuzamura. Bwacyari mu gitondo kuri uyu munsi mu gitondo bwakeye inkuru icicikana, twumva ko umugabo witwa Zinganya yiyahuye. Ubwo rero turahurura tuje kureba, tugeze aha mu mudugudu atuyemo tubona nibyo koko ari kunagana mu giti. Batari ko hari n'undi wanyweye ikiyoda, we mwabimenye mute? Wanyweye ikiyoda nawe amakuru avuga ko ku mugoroba yari ari kunywa ku buryo budasanzwe, ni ukuvuga ngo yari umuntu udasanzwe anywa bikabije, ariko uburyo abantu bamubonaga ari kunywa yari ari kunywa bidasanzwe, kuko abantu bari kuvuga ko yari ari kunywa, ariko kavuga ko bibaye ngombwa aba ari aho yabafungisha. Ubwo rero ntawe uzi impamvu yavugaga ko yabafungisha, ubwo byarangiye nyine ntawamenya, ni amayobera ibyabaye uyu munsi.